Stvari, katere želim spoznati, se nahajajo v knjigah. Moj najboljši prijatelj je tisti, ki mi podari knjigo, katero nisam. Stvari koje želim upoznati nalaze se u knjigama. Moj najbolji prijatelj je onaj tko mi daruje knjigu koju nisam pročitao. My best friend is a person who will give me a book I have not read yet. Abraham Lincoln.